chi bai ule tugin hian in zinga hlim tak tak ingzat nge ke hi Dr. Srinivasa Bhattacharya kania kaming pum hian in mer riat tir don ta ila athui tham leang Sri Vaisnam Bhattacharya puithiam tha chuan za somle le panga na zinga mi kania vo in thleng hian kapu Raghu Bhattacharya chu Ponvanu Galathur a Sri Lakshmanes Swami Devasthanan a puithiam ber Chief Priest alani rengani puithiam chung kwa atanglo seilian kania vo in hian kachung te zong zong chu mit nei si a mu theilo bing nei si a hre theilo nar nei si a nim theilo kut nei si a khoi theilo ke nei si a kal theilo pathian tana Bhattacharya te anlani hloma ke ro chu Isu Krista khongai na wangin lali Isu Krista tana Bhattacharya in ma kaloding ani kumruk kani in Hindu zia angin Sri Thiang Lim Punul Kabatana Gayatri Diksha zirtirna katonga kazirna tan asramam a mintira kanu pana wangin Rig Veda Igur Veda Samar Veda Adarvana Veda Naliram Lijia Prabandha Etihasa Purana Ramayana Mahabharata Bhagavad Gita le thildang tamtak Sanskrit Grantha tungin Hindu thon thule thurin poimo piang kazir veka South India Hindu philosophy kazir zo noin doctorate neturin North India Uttar Pradesh Banaras University mintir le a chuta chon Sanskrit le Grantha tung mangen PhD kazauta ane Banaras University kazir la hian Ayodhya Babri Masjid ti chiatna lo thenga Bhattacharya kani awang le Hindu University lar PhD patni nei kani awangin RSS anrampum thalai hruaitu National Youth Leader atan min thlangta ani RSS thupui chu ihriatangin India rama sakhodang lo lu tur venna nei a Krista le Christian te India rama tlang au pui ani loknan an thokna sa em bok ani hepola thalai hruaitu kani la hian kathil tumber chu mosque Muslim ho biakin zongzong ti chiat ngal vek ani a chuti lai chuan Hindu sa khua le an pathian te laka karin na ange ema wangin friends a hial kalin bom kavaleya India ronlalutin ka computer mangen chu Muslim biakin thana chuan kavati puakta ani chuti lai chuan Islam sa khomi ru tak ten min rondan antuma kan Hindu parisat mi te chuan an kutle ke te tan hlomin an lu an sa thak saka mi sang thum ai tlem lo an tha nuwa an ruang te chu sareyur luya an pai eveka he thil hi ka soi chuana chan chu kanun bul atangin sual konga kapil thuk to zia tarlan ka du wangane Hindu philosophy kha khatiang khop khan karin tlat thin ane he thil then nu hian University Library Research katkokleha ka thesis bulatan Missionary hi athi nu in engtin nga pathian rama luang ti ka thanga engtin nge Missionary hian Brahma Patha Sivan Narayan Patha emo pathian ram athen theyang ti gazirani library ale khabu kain ko la hian sane yesi sa khomi vaklo upatak khabe hulle samsei tak mai dhoti chau vengi hi alokala le khaphek te tak te min pe a engma soilovin achuak le takala tunge ani le khoya tanga lokal nge ani ti gashelo achuwa nu chuan le khaphek chuka ena chuta chuan Johana bungthum chang som paru alawin ziaka pathian in khovela mangai ema chuti chuan afa pamal nei chhun ape a tupo ama chu aringa piangan boral lova chatuana nun nan nei nan he thu hi ka chir tam po le ka thin lung chung ril a khoi zuala ka unau du takte u engwangin nge he Bible chang hen min khoi em le Johana bung khat na chuan pathian thua nun na aom thua soisi a
ka guruji te hne na kalin he fa pamal nei chun hi tunge ani ka zot kuala anni chuan Krishna Paramatma le Rama Paramatma te anni thumin sila ma se tu po in isu hi fa pamal nei chun ani ti min sil ngai lo thakhat chung zet chu chan na zongin ka wa kuala tlai khat chu ka dormitory a thu in chu le kha phek chu ka en non le a pathian famal nei chun chu tunge ani hriat tumin ka mit tui alo parola chu ti lai chun rig veda cher turin o ka ria a rig veda ka han hon chuan Sanskrit tongin a zia chu pathian in khovel a mai ema a fa pamal nei chun a pe a tu po ama chu aringa piang chuan chatuan non na an neyang ti hi alungin zia ka ne ka sa khole khapu thiang hlim rig veda a nge Bible thu ka muta ka chuan thidon po ni ila he fa pamal nei chun thu hi ka zo manga a hne na kanun ka hlanang ka tita ani ka exam ala usova ka thesis po ka thelu ta exam result ala chuan lali chu khongai na wangin India ram puma ka doctorate patni a khan pakhat na kani ta veka Delia som kania parliamenta hroi tulian zong ma President Gold Medal kadong ta ma se chung zong chuan hlimna min pelo Nepala lal chung ko tha kania sai ho som pathum le khovel hun sang biakin thiang hlim za pariat nei tu kan nia pui thiam ber kan ni boka doctorate patni le President Gold Medal patni nei kan ni boka ma se nunna muanna le hlimna kan ei chuang lo Bible in Mishing in khovel hi avain nei sela atharau chan si sela enge atan so tang ati kha alo dikani kanuna hian korong na sataka oma isu hi khovel chandam tu le muan na lal ani ti kala hre thiam chuang lo chutiang din muna chuan Tamil Nadu akir le turin Ganga Kaveri Express a ticket kalata a Varanasi station a train a ka chuanga Madhya Pradesh kan thing ta a kong tluanin Johana bung thum chang som parukha kachiara chu chang chungun taka ngai tua reng turin ka hriat na hian min turani Madhya Pradesh kan thlengin ka ngai tua renga traina thokten coffee break chol an nei lain a station a hian chuk turin o ka hria a chuk chan tur ka nei lova chung te po ka nei heklo ma se chu o chu arin ema wangin ka chuk ta ni minute lem te nuwa train chuan min tan santa a platform a keima chawin ka dinga chuta kaltran turin thupe o tak mai ka hliat le ta ka chuan ka kalta a kilometer thum zet ka kal no in Jabalpur city a Bharatpur ti hmuna ka thlengta a cement kongkhar ka thlen chia chuan mana ka college library a local sanyasi upatak kilometer zariat a hla ami kha ka mule ta a min ron pana ka chunga kun natin inona hriati du em pathian chu Isu Krista ani izom na sat em fa pamal nei chun chu Krista ani ammangai che a isual te ngai dama isual na zonga atify don che ni non thar ape don che ni ati a chumi soilai chuan kain thunun thei talo mitlom te le upatak mai to ani a ka tuiral zota chu sa khomi ma chuan katlom ta ani chuta tang chuan bidagar a min hruaya chuta chuan narmada lui aluanga lui kan kana munkil khor mihring po omlo na hmuna min hruaya ram hnoi puk chhunga kan luta chuta chuan Bible akiawa chanchin tha min hrilta a engtin nge pathianin lele van luile tuifin riat thaile nungcha te asiama mihring asiam dan zong te min hrilta veka mihring suala tluk dan te lal Isu Krista Mesia nga he khovela local dan te Golgotha cross a she umator dan te athi dan zong te min hrila hemi ka hriat thian kain thunun thei talovani Hindu sa khua a pathian noi som thum le pathum an oma ma se ka sualta na thidu pathian pakhat ma anom lo ma se he Isu Krista hi chu ka sualtan athia kamuta ani Hindu sa khua sama veda ngei po hian tlang takin mihring tin hi sual an mi a
thisen hlutak mangati fai an ni lo chuan pathian rama alut thei lo alo ti a ma se Hindu sa khuwa hian thisen chu turin tuma an lo lakal lova ma se Yesu Krista chuan alo ti ta ani lalpa hna ka thin lung hongin ka auta a lalpa poi ka ti hle mai ka thin lung I hna ka honge ka sual wangani ikudle kete crossan khen be ni ka sual wangani ilua hling lukhum ikhum ni lalpa apoi ka ti khongai takin min ngai damro ti in lalpa chuan ka chunga khongai na na satak lam tira bible asual zeb chu amui ngil ngai lovanga tu po asual puanga ban sana piang chuan khongai na an mu ang ati an khan tin kan sual te kan puan chuan kan sual te ngai dam tur le kan fellow na zong tleng fai turin ani chu arin omin a felani ati bok lalpa ma chuan ka sual na zong ka puanga lung che takin ka trapa pathianin ka tong trai na hria a thupuan te bung thum chang som nen je kangin ngai te kong khar bula dingin ka kik hi tu po in ka or hria kong a hom chuan a hne na ka lu tanga a hne na cho ka enga ani point ka hne na ai yang ati kha kong khara a kik thri na ni pathianin ramta na fapa emo fanu emo a than don hian kik chu ti tur ani a setana chuan a kik ngai lo tle ma in hong de wom chuan aronin ro ngal mai thina ni lal Yesu chau himal som tu ani a chu tiang chuan lalpa chu ko lo hreta ani Yesu chu ko mi mal chandam tu atana kapum nu in kanuna sual la omte min hriat tira kapuanga Yesu thisen chuan atleng fight a zel mai ani hi aram hnoi pu ka chuan chu mi upa nen chuan thani don kan om du na jing tin lalpa ma kan thing thri a pathian thu kan soi dun thrien thani nuwa narmada luya min shuaya pale fapale tharau thiang limpingin baptisma min chantir ta ani chumine ka thilton zong chu soi fek harsa ka ti hle mai sam somni le pathum na David na soi angin kamma a chlui buat saya kalua hria ki thi a kanova aliama kadam chu zongin thatna te khongai na ngil nei na te chuan min zuyanga lalpai na chun chatuanin ka omang ti thamon na kha kanei ta ani tharau thiang hlim ka don no in zumi upa chuan tuna judaya pathianin hrui che a chuta Samaria hruai leng chenga chuta tang chuan khovel top thingin hruai ang che ati a judai ati chu ama putar chu ani a Samaria chu ka in le ka chungte ame a ka chungte ne na chanchin tha hril turin Nepala ka kirle ta ani in ka thlen chuan kanu le pa ti chu po na an lo dinga ka pa chuan in chunga min lu tir phal lo university thabera zirsang turin gan tir che a president nen atangin gold medal patni idonga chuti chung chuan musitom le sa kho niam khoi thiang lo untouchable angin iron kirle siamo enge ichunga thleng anti a kongka mindim tira tempula tui ganjis water chukapa chuan kathiang lim lo wanga min bualnan ka chunga aleya chuti chung chuan ka chungril ala thiang lim tok lo anti a in hnung lama pui thiam dang an tira bong zun no khat anon lak tira chu in turin min ti ta a kan chung ko a chuan pa hi za em turani a timol pho thiang an nilo chu wangin min thil angin ka zomanga ani Yesu thisena ne na a tinun reng chungin ka in ta a chuta chau chuan in chunga lu phal ani ta ni kanule pa te chuan ka chuak ru anga Christian pe kena ka kalang tian lau hle maya ka pa hriat lovin voi khat emo voi ni emo chu faith home a ka kal le rama chuta ka pa chuan ka boi reng nan na tam tak min pe a tempula milem zong te not fai turin min ti a ka pa thu zomin Yesu mingin ne na ti chungin asoi ang chu ka ti feka min shamnan zan kha chu tempula min kal nan ani heng temple te hi kum sang ni atanga sang thum ma asak to ang ni a aluna atanga amun laili thleng tur hian kilometer thum zet kalanga ya
achung hi fit za atanga za som me sang ani a zana chon lai to om lova athim em ani rul tur nei le khumwal kai kuang po an tam hle ni tam tak cho ka e lova thom nomu mal ka nei heklo ma se chung lo kara chuan thing thi in ka tong traya lalpa i phalna lo chuan he muna hian ka om lovang engwangin nge he muna hian minda ka shelo ma se heng mi te ne na hian i hming choi moi turin min tran pui ro ti in atuk jing da ruka Bhattacharya pui thiam somruvel temple hong turin an lo kala kathin lung ana ema Bhattacharya te chu ka kota a local ula in veda a hian pathian chungchang enge inziak Hindu sakhu a hian pathian tak chu tunge mihring hi engtin nge pathian rama alut heya tunge chandam na petu pathian chu entirnan Om Sri Brahma Putraye Namaha ti hi enge omzia fapamal nei chun kachibai che ti nani tunge chu fapamal nei chun chu lal Isu Krista hi ani Om Sri Martha Namaha pathian tharau thiang hlim chu kachibai che Om Sri Kani Suthayeha Namaha nula thiang hlim shin lalpa Calvary Cross athi lalpa chu tunge Isu Krista vekani kan pathian hi pathian thi ani lova Messi angin he khovela hian alo kala chanchin tha ahrila ramhuai te no chuaka damlo te atitama atopa cross athia ma se vaivut mai anilo nithum ne thole lal Isu Krista chibai ka bu ka che ti in pathian khongaina wangin mi som pathumin chandam to tan lal Isua an pomta chungsinga mi paruk in baptisma an changta a vo in thlengin ring tuknet an lani hetiang hian tharuk chung tempula ko oma chuti lai chuan RSS BJP le Shiv Sena te chuan ka chanchin an lo hria a Nepala lokalin tempula tangin min ron nuk chuaka non rong takin min soi satane kakut pani an titliaka tuna kakut in mu hi kakut tak anilova khol artificial ane kut khing khat phei chu screw som porung set manga kil ani a kataksa acid an leya kongpuya minpaya isua chanchin ihril le chuan kan thatang che menti a kachung te poin antan ka hlau to awangin chu turin min hrila kachung kwa ka khotlang ka thian tele kan khomi ten min thliar ranga min en sam tavekane engma ti tu shalovakom lai chuan thingthi in lalpa nena ka zota a lalpa zudai le samari su ka zoto ka ti a kamingin pen chuakla ka en kolanche min ti a bible nemnge na ka ti la Johana bung khatchanga le Johana bung khatchang so pati te min pe a tlang takin pathian fa kani ti kain sheta ani zoimuangin Nepala faith home kapana pathian in maktakin first aid le Bombay in enkol na tur thona ticket min pe a tharuk zet kain enkol no in kalau thale ta ni Nepala kawakir le a mase ka chung ten kongka min hondu talova kanun mandan tur ka shelo le Christian na hian denomination tamtak a oma mase ka hriat chun chu pathian fa pamal nei chun le tharau thiang lim chawani Nepal mun sanga Krista chanchin hrilin ka wakwala chanchin tha ka hrila wangin Nepal atanga no chua kani a Tibeta ka kala chuta tangin North India ka kal le a tuna South India ka umta ani voin hian Kanya Kumari atanga Kashmir thlingin pathian in chanchin tha hril turin min hruaya India rama chau nilovin Singapore Malaysia Hong Kong France Sweden Germany Czechoslovakia te min hruai boka engma nei lova chuak ma ni ila engma tlak cham ka nei lo rongbol na katran tir khan poisa engma ka nei lova ma se voi khat ma ril tramin kala ngai lo pathian in nitin kamamo min pezela RSS so hit list an tha tur ming tlara kamminga chuanga ni som kalta khan Tamil Nadu atanga Rajasthan ka kallama RSS ofin min huala kathil nei zong min lak sak veka ma se pathian khongai na wangin vo in thlengin kaladam tha ani
ka u nau du tak te u lali su Krista Ropui nan ka chanchin in lo ngai thato a Calvary Cross na izual turin ka ngen a chu u ti chuan in nun alomal som le zualang in tong trai na min hrive ram turin ka ngen chu ani voin hian nang le ke chuan lali suatan kan le le na hi kan ban sam tur ani lo Krista Ropui nan thai tha somthum somruk le zahial kan thar tur ani chuta chuan pola angin in beina tha chuka be to in tan siak na chu ko zo to rin na ka vong renga tuna zong felna lal lukhum ka tan da anita kan ti ve thei to ma na chuan pola po khan Christian tele ko shante ati du da thina ma se damaska konga pathian thilti theina chuan aron toka kongpuya atlu thlopa alo thole chuan amitalong dela anania nena inen ko turin pathian ina tira anania chuan achunga kun khatin alo tong traya amit alo var le tani kha pathian thilti theina re thiama lalpa chu apom tani lalpa nena anuna hlana Asiaram puma lalisu chanchin tha shilta ani pathian rama mi sangtam takarhuaya chu in beina tha abei chanani keni tan po hei hi dikani unau du tak tu nonna lal lukhum chu kanwa ya tan hiana omani chu dong tur chuan tlan ha angaya in beina thei to pakan be angaya lalpa hi kan mi mal chandam tu atana pom ringot emo baptisma chan ringot emo tharau thiang lim thil pek don ringot emo hi tok lo pathian ko ran tan hian enge I tho ve don le lalpan mun nuam le hausa a da che a enge lalpa tan I hlan ve don le